Ko ia te ringa toi Māori, ata tohu i te kaikiritanga i roto i tōna hapori o Ōtaki i ngā marama nei. I nāia nei, kua whakapuare hia ia he whare toi, he pai kawhe kei roto, kia huitahi te hapori o Ōtaki, ki te kōrero i ngā take ua o te wā. Ko te kawhe me te keke hei kīnaki. Aneira a Regan Paranihi. E mahi tonu ana a hori i tana mahi toi. I nāia nei, kua tau tapatia ia i te whare toi o hori ki tōna anō whenua. It's creating a creative Māori space where everyone can enjoy and everyone can kind of learn. Ko tahi tau te roa e whakaarohia ana e hori i tēnei whare toi. E tūmanakotia ana e ia he ara anō tēnei kia pōhiri i te hapori tawiwi ki te ao Māori. It's about kind of people coming together, you know, they have a kōrero, they have a little kai inu, and then they start their day off and, you know, they come in here, they check out some art, we're able to kind of run workshops, have rangatahi come in here. He maha ngā kōrero pai kua puta ai. Ko tētahi he wāhi pai kia hui mai rātou hei kōrero i tō tātou reo, o tira ki ngā tangata katoa o te hāpuri. Me te aha ko paua ko ngā mātāpono o te ao Māori ki ngā pau o tēnei whare. Ko te reo ngā tino tikanga kia rere kaha nei te reo hei akoranga mo ngā tangata katoa o te taone. And using te reo Māori so the other people in our community know that when they come here that it's okay to try. Aha kua ngā pēhitanga o te wā, ko tā te ringa toi nei he ahuatanga kua manahua mai ko ngā āheinga nui. COVID actually opened our eyes to what we could be doing, and I think it's opened up a lot of Māori businesses to kind of pivot and do something a bit different. Ka puare ngā tatau o tēnei whare toi ki te hapori, kei ia reanga o te pūnaha ramatoru. Ka mutu e matapaki ana e ia ka tū tēnei whare toi, hei ahuru mō wai mo ngā āhuatanga katoa o te ao Māori. Regan Paranihi, Te Karere.